Amemba magi kundi kira kishikene muno ta Kairuti Self-Help Group ni mauritie akarimatharaka kwa gwatira urimi wangu ku bantu ba urimi wa imera. Maritareria imera ino ni ciendaga mbura ni kenda muntu ona maketha inde murimi none baita na ngoko na gutema onto mambura bungi ni kwithirwa ngoko itithagirwa ikenda umenyeri omunene. Polo Kabithe na Nteto Nkuruki. Nanke amabai kundi kia mokorosheni kumantereche turi matoro wadini yankodi Tharaka South Sub-County. Arankuru kiba irutanarete kiri urimi bwangu kubura nkuru kiba keire batharete ibumbite kubaringa njeki anene kiri muturire. Kubua umenyerete ente kia kena thina itumirimo tutometho itu tukureta thina. Ne moya nguku gwagwanda gwani kwa yoko kwa nguku. Okaya kwithiro urithi kwa mumemba ora butumitwe kuguragia ndagwa akwire eno ni ekuruthona lakini waya gwakundia tibwa angibo twenderia igukarate igurukitie ntugo ntikumenyai nuntu tende cho ndagurite ndakundia ndona ndaririe tikobwa ndachokire kendukani kugura mbikingi eno ya kuruga migate ndakundia ruchui rwakwa rwatiga kukarabwa rwakari ndagura nguruko ndakundia rwatiga kwarwa ndachoka ndauga gwa indega gwa njoka icigweto acia ngoko nda tumirimo turatukuya twa ngoko tumo tutigo tweregwa nuntu rithio kagura ngoko ukagura ndagwa ukero ndagwa eno kima daktari eno ni ekoria murimo wa typhoid kana ni ekoria ngumboro kana ni ekoria murimo yo ngi wa maronda. Lakini waya wakundia ngoko iroko na street ko bua na gikwendelea na kwajwa na ikwendelea na kwajwa kiringithani urimi bwangu kuna urimi bwa menda ngoko ciena gitumi muno nontu ngoko itieno raya bakurethia naro gakira ngoko no ipusu ni nkai muno tita kurethia tita gwaka monda gunthe bantu akai kanyomba gakai ukrethia ngoko cia kumaga igano cionthe no gatirokeyaga tikyo tagura na ngoko irio no kugura na ngoko bici no kurea na ngoko monda no kurima na ngoko nontu mbona imbenda ye na nkadimanira monda na ngoko kwa ngoko nageragia guntethia muno na kanana iba kure makome na kanana ndugagira ngoko kwa gwene ngoko gintu ki maana muno muntu atikauga tiena mundu akurema ena ngoko ena mundu ora munene ngoko igintu kiega muno ngoko te komeria ngoko emundire riuma kibau wena makome maku 10 no kwethira ugekira kinya ka biashara gaku gakwendagia tunyani na thokoni ruchui itu bebute agu no kugura kaburi na koga kama kaka katogeni ugakamaga ujogu na koja ukauge munde ntithi mbucheri jojo jauria gakatore ngoko nembega nuntu no kwegwa biringi bi nchombiriana ukagwata machamba mathatu ugekia mbagi ni ukeira mujirika waku wirani ngoko nembega katurethie ni ngoko endethe to yankia mabende morokira karibantere Tharaka kura mbura tombaga kugana tutie kwegwatia mbura muno katuchoke ni urimi ni bwa nguku ibubu gatutethia mpwe no gatara kinya ta nguku nyuma ya tende tio twina incubator nyuma ya ntugo 21 uwa wena machui maku makwendia lakini weregeiro bya ntugo 21 byomba kugobigochiara wona baita mndani ende tuchoke ni ngukuni na ulethi wa ngoko ni ulethi wena baita muno ni untu ni itekwenda gintu kya mbere itekwenda mugunda munene gintu kya jiere ite ukagie gitenene ukamberia no gukomorithia tuciumnde na nyuma ya ntuko 21 gakomokogu ukethira uni mbeca already waletharithia tucio turia ntuko jumia ithatu ukethira mbeca ikuongereka wabanga kurethia ngoko mwanke kinye bantu bakwendwa inyama ni mieri 3 mieri 4 no ukethira ukugia mbeca kuno urimi tukulomba muno arimi betu baumbe kugendania nau ni untu no gutwakwa muno kirutere rwa kuthondeka mbeca na muno twaraithirie gitariri ngiripotera Oro TV kumantereche Tharaka Pito Paul Ngwa Kabithe.